Samuel wokuqala chapter 1 verse 11. uNkulunkulu usitshela ngoHana owenza isethembiso ngomkhuleko wakhe, ngoba kunemkhuleko sithi masikhuleka mase senza izethembiso, kepha ngifuna uyibambelana. uHana wenza isethembiso noNkulunkulu wakhe, wahamba uHana wazivalela ekhoneni, wakhuleka wathi, uNkulunkulu ngicela ungibusise ngomntwana, mase kuba wesilisa inwele zakhe ayiziyophucwa. uNkulunkulu ngokuba ngiyothi lo mntwana mase ngimtholile ngiyomncelisa mase ngimletha kuwe, okusho ukuthi lo mntwana akazobhilonga kuHana, kodwa uHana uyena ozobe umzali kulo mntwana, kodwa umntwana akabhilongi kuHana, umntwana ubhilonga kuNkulunkulu kwesithembiso sikaHana. Ngoba kunethembiso esithi bezenza thina, sithi uNkulunkulu ngicela ungibusise ngalo msebenzi, mase ungibusisile ngalo msebenzi angizoyeka ukukukhonza uNkulunkulu, mase ngutholile lo msebenzi ngizoshintsha ikhaya. uNkulunkulu wamthemba uHana, ngokuba uHana zonke izithembiso ayithembisa uNkulunkulu wayifeza. uHana wayemthatha umntwana amncelisa, igama lakhe wamqamba uSamuel. wayemthatha uHana ahamba umlanda amncelise, mase eqeda ukumncelisa mase yambuyisela uNkulunkulu. Ngokuba wenza izethembiso zakhe, uNkulunkulu wazwambusisa ngamadodakazi amathathu. Kodwa eyami inkulumo ifuna ukuyaphi namhlanje? Ifuna ukuya kuthina abantu abaphila emhlabeni, ukuthi thina sifike sikhuleke sithi, uNkulunkulu ngicela ungibusise ngomsebenzi, mase ngisebenza abazali bami abasoze bahlupheka, mase ngisebenza ngizohamba ngiyoshintsha umuzi wasekhaya, mase siyakhohlwa. Iqala lapho phela indaba, sifike sikhuleke sikhala inyembezi imisebenzi singayitholi, mase siyitholile mase siyakhohlwa izinto esizithembisa uNkulunkulu ukuthi okwami umndeni impilo zawo zizoshintsha, abami abazali ngizobakhipha kulela koyi engibashiye kulona. uNkulunkulu mina ngicela ungibusise unginikeze umsebenzi, ngisho ngathi uyangikhipha ekhaya, kepha abazali bami la bahlala khona ngiyobakhumbula, ukholo lami ngeke lisuke kuwe. Kodwa thina izinto esizenzayo sigcina sikhohlwa ukuthi kunethembiso esithembisa uNkulunkulu, siquve emaflethini, sihlale nenganza semzini abantu nakhona esingazilobolile. uNkulunkulu siyamiyenga, siyamiyuza, sisebenzise kabi izinto uNkulunkulu asinikeze zona. Namhlanje bengithi thatha uSamuel umbuyisele uNkulunkulu, ngokuba isethembiso wasenzayo sibona izinto zivaleka kangaka, because sathandaza sathembisa kule mthandazo. uNkulunkulu wamase waphendula, ngoba uNkulunkulu oneqiniso wase waphendula. Inkinga wena usambuyisela uSamuel, somthatha unomphela. Into yami namhlanje bizothi thatha uSamuel umbuyisele uNkulunkulu, ngokuba isethembiso sakho wasenza, owafunga ngaso ukuthi mina uNkulunkulu njengoba ungibusise ngalo msebenzi, mina ekhaya abasoze bahlupheka. uNkulunkulu ziningi impilo zabantu engizoyishintsha, but uthe uNkulunkulu mase kubusisa wasuphakama, kwayena usumkhohliwe wasuphakama. Siyoze sikhale ngokuthakathi, siyoze sikhale ngokuthi kunabantu awukho umono khona, awukho ubuthakathi obukhona. Yes, bungakhona ubuthakathi, kodwa akusibona lobo manje. Wena wathatha uSamuel kuNkulunkulu wathi uzomncelisa, usambuyisele. Isifundo sanamhlanje nami ngiyasifaka lapho, bengithi namhlanje asibuyisele uSamuel kuNkulunkulu njengesethembiso zethu esazenzayo. Sathi uNkulunkulu masibusisile sizokwenza u1 no2 no3. Bengifise nje ukukhumbule lo umthandazo wakho namhlanje owawuthandaza mhla uNkulunkulu ekubusisa. Ziyeke ukuthi umkuphi manje, kodwa khumbula lo umthandazo owawuthandaza mase uNkulunkulu wophendula. Then wena wasomphupha uSamson uNkulunkulu, uSamuel wamphupha uSamuel uNkulunkulu angabusambuyisela, wamthatha wamncelisa unomphela.
Siyabonga. uNkulunkulu anibusise.